Serbian army of Prince Lazar clashed with Turkish army of Emir Murad. Kreću jurišne neprijateljske utvrđene linije. U borbama od 15. do 17. septembra 1918. godine srpska vojska uz pomoć francuskih trupa probija bugarski utvrđeni front. I am a nationalist, Yugoslav, and I aspire towards the unity of all Yugoslavs and a state form of any kind, and towards the liberation from Austria. Izuzetan vojno-politički značaj Srbije za narodno-oslobodilačku vojsku Jugoslavije mogao je doći do punog izražaja. Agresija NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju započela je bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 24. marta 19... Agresija NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju započela je bez odobrenja Saveta